Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 5. Okushaba okurindwa abazigu. Ayi Mukama, tega amatu, hurira ebigambo byangye, ote omutima hakuteekateeka kwangye. Hurira akari okutaka kwangye, Mukama wangye, kandi Ruhanga wangye, ahakuba niiwe ndikushaba. Ayi Mukama, buri kasheeshe noija kuguma nohurira akari yangye, buri kasheeshe nintebeekanisa ebyokuhongyera ngume nindeeba. Ahakuba toruranga orukushemerera obi, ekibi tikiruguma hori. Abarikwehimbisa tibaryemerera mu maisho gawe, oyanga boona abakora ebibi. Ababiihi oryabahwerekyereza, Mukama ayangira kimwe omwisi w'abantu n'engobya. Konka nyowe ahabw'embabazi zawe nyingi ndyataho omu nju yawe, ndamye ntiire amaisho ahari hekaari yawe erikwera ninkuha ekitiinisa. Ahabw'abantu abangweriire, ayi Mukama, onyebembere omu kwishikyerera kwawe, onshemereze omuhanda gwawe omu maisho gangye. Ahakuba omu kanwa kaabo tiharimu mazima, emitama yaabo n'obubi busha, emimero yaabo n'ekituuro kirangiire, bashunga abantu n'endimi zaabo. Obasingise orubanja, ayi Ruhanga, bagwe ahabw'enaama zaabo, obabingye ahabw'ebyokushiisha byabo bingi, ahakuba bakugomiire. Konka boona abarikuhungiraho bashemererwe, bagume bateere akaari ahabw'okunanuka, ahakuba niiwe barinda, kandi n'abakunda izina ryawe bashemererwe omuri iwe. Ahakuba iwe Mukama, oryaho omugisha abashikiriire, obakingize embabazi nk'engabo.